자, 오늘 15가 회개, 믿음, 말씀의 사용에 대해서 우리 함께 살펴보겠습니다. За өнөөдөр 15 дахь бүлэг рүү орж байна. Энэ 15 дахь бүлэг маань сараа гимшил итгэл бурхны үгийг хэрэглэх ба. 자, 153문입니다. 153문. За асуултууд нь болохоор 153 дугаар асуулт болж байна. 하나님의 법을 위반했기 때문에 우리가 당연히 받아야 할 그의 진노와 저주를 피하기 위해서 하나님께서 우리에게 요구하는 것은 무엇인가? За энэ асуулт нь ямар асуулт вэ гэхээр бурхны хуулийг зөрчсөн учраас бидний гарцаагүй хүртэх ёстой түүний гэдэг нь бурхны гэж байгаа. Бурхны өөр хэлэн ба хараалтаас зайлсхийхийн тулд бурхан биднээс юуг шаарддаг вэ? Бурхны хуулийг зөрчсөний улмаас биднийг хүртэх ёстой түүний өөр хэлэн ба хараалаас зайлсхийхийн тулд бурхан биднээс юуг шаарддаг вэ? 자, 하나님께서 우리에게 요구하는 것은 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도에 대한 신앙입니다. За бурхны бидрээс шаарддаг зүйл нь болохоор бурхны өмнө бол бид нэр гимших ёстой. Эзэн Есүс Христийн хувьд бол итгэх ёстой юм аа. Бурхны хувьд бол гимшилийг шаарддаг байх нь эзэн Есүс Христийн хувьд бол итгэлийг шаарддаг байна. 자, 그리고 그리스도께서 그의 이 중보의 은택, 그러니까 그리스도께서 그 중간에서 우리에게 은혜를 주신 것들을 말하는데, 이것을 우리에게 전달하는 외적인 그러한 이 방편의 부지런한 사용이다. 외적인 방법이에요, 방법. 외적인 방법. 이것을 이제 부지런히 사용해야 된다. 이제 이 말입니다. 이게 중보의 인택트를 우리에게 전달하는 외적인 방편의 그리스도께서 우리 중보의 은택이라는 말을 좀 알겠어요? 네, 중보의 은택? 예. 네네 중보하는 그 예. 은혜들을 예, 중보의 그 은혜들을 그러니까 네, 예수님이 우리에게 주신 그 중보의 은혜들이 있는데 음, 그것을 예, 우리에게 전달하는 외적인 방편. 이제 이게 뒤에서 설명할 건데 뭐 기도하고 또 예, 예배하고 또 성찬 성례하고 이런 방법들이거든요. 그러니까 이런 일들을 부지런히 사용하는 것이다. 음, 그러니까 자 은혜 되게 받는 그런 일들을 우리가 부지런히 하는 것이다. 예. за тэгээд бас дээрэс нь Христ бидний төлөө зуучилдаг тэр нэгүслийн гадаад аргуудыг хичээнгүйлэн ашиглах ёстой гэж юм. Христ биднийг зуучилдаг тэр энэ нэгүслийн гадаад аргуудыг за энийг энэ гадаад аргууд гэдгийг дараа нь тайлбарлана гэж байна. Гадаад аргуудыг хичээнгүйлэн ашиглана. 자, 그러니까 그리스도께서 우리에게 은혜를 주시는 그러한 이 방법들이 있는데 그것들을 우리가 부지런히 사용하는 것이다. Өөрөөр хэлбэл Христ бидэнд нэгүслээ дамжуулдаг, нэгүслээ хүртээдэг юм янз бүрийн аргууд байдаг. Тэр аргуудыг нь бид нэр хичээнгүйлэн байнга ашиглах ёстой гэсэн утгатай. 자, 여기 이제 관련된 성경 보면 사도행전 20장 21절, 또 마태복음 3장 7절, 또 누가복음 13장 3절, 또 사도행전 16장 30절, 또 요한복음 3장 16절. 이 하나님의 진노와 저주를 피하기 위해서 하나님이 우리에게 요구하는 것은 하나님께 대한 회개,
회개와 예수 그리스도에 대한 신앙이다, 믿음이다, 뭐 이렇게 설명하시면 됩니다. За үүнтэй холбоотой ишлүүд нь болохоор Үлс 20:21, Матай 3:7-8, Лук 13:3, 5, Үлс 16:30-31, Иохан 3:16-18. За эдгээр ишлүүдээр болохоор Бурхны уур хилэн ба хараалаас зайлсхийхийн тулд Бурхан биднээс шаарддаг зүйл нь Бурхны өмнө гэмших ба бидний эзэн Есүс Христэд итгэх явдал юм аа. 자, 우리 성경 요한복음 3장 16절 우리 한번 읽어볼까요? 요한복음 3장 16절. Иохан 3:16 бүгдээрээ уншсан. 네, 우리 잘 아는 말씀이죠. Бүгдээрээ сайн мэддэг ишлэл байгаа тийм ээ. 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하신다라고 했습니다. За бид нар сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр тавчлаад хэлэх юм бол түүнд итгэсэн хүмбэр мөхөхгүй харин мөх амийг олох юм аа. Олно гэсэн байна. 예. 예, 우리는 예수 그리스도를 믿어야만이 믿음으로 우리가 멸망치 않고 우리가 구원을 얻게 된다는 것입니다. Тэгэхээр бид нар зөвхөн одоо Есүс Христэд итгэж байж л мөхөхгүй мөх амийг олно гэж байгаа. 자, 예. 자, 여기 우리 잘 아는 말씀인데 마태복음 3장 8절에도 회개에 합당한 열매를 맺어라고 했습니다. За мөн Матай 3:7-8 энэ нэшэл бидний сайн мэдих бас ишлэл байна. Энэ хорог гимшил зохистой үр жимсийг гаргаа гэсэн. 자, 이 회개와 이 믿음이 이 두 단어로 돼 있지만 사실은 같은 거예요. За тэгээд энд болохоор аюу гимшил ба итгэл гээд хоёр өөр үгээр илэрхийлсэн байгаа боловч яг үндэ бол чанарын хувьд яг адилхан үг. 예, 물론 이제 그 단어의 의미가 이 회개는 이제 돌이키다, 하나님께로 돌이키다라는 의미가 있는데 그 의미 자체가 하나님에 대한 믿음으로 돌이키게 되는 것입니다. За яг утгын хувьд ярих юм бол энэ гимших гэдэг нь бол одоо явж исэн замаасаа буцаад эргэхийг хэлж байгаа тийм ээ. Тэр замаа орхиод тэгээд буцаж эргэхийг хэлж байгаа. Тэгээд бурхан руу буцаж эргэн шүү дээ мэдээж. Тэгээд эргэхдээ бид нэр бурханд итгэл байж л буцаж эргэж чадна. 자, 잠언 2장 1절에서 5절 그리고 자, 8장 33절에서 36절 보면 이 회개와 이 믿음이라는 이 태도 이외에 또 하나님께서 예, 그의 중보의 그 은혜, 그 은혜들을 우리가 사용해서 부지런히 사용해서 하나님 앞에 예, 나아가는 것입니다. За сургаалт төгс 2:1-5, 8:33-аас 36. Сургаалт төгс 2:1-5, 8:33-аас 36. Эдгээр ишлүүдээр болохоор гимшил ба итгэл гэсэн энэ одоо хандлагаас гадна бурхан биднийг одоо Христ биднэрт тэр зуучлалын нэгүслээ дамжуулдаг тэр гадаад аргуудыг бас ингэж байнга хичээнгүйлэн ашиглахыг шаарддаг. 자, 우리가 이 외적인 방편에 대해서는 이제 밑에도 설명이 되겠지만 우리가 하나님 앞에 기도하고 또 하나님 또 말씀을 우리가 또 가까이 하고 또 성찬 또 성례 이러한 일들을 통해서 우리가 예수님의 그 은혜를 우리가 받도록 열심히 해야 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ гадаад юу аргууд гэдэг нь болохоор
залбирал, Бурхны үгийг унших, тунгаан бясалгах, мөн одоо ариун ёслолуудыг сахих гэх мэтчлэн эдгээр нь болохоор Христийн одоо зуучлалын а, нэгүслийн тэр аргууд, гадаад аргууд нь гэж байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг ч гэсэн идэвхтэй байнга ашиглахыг Бурхан шаарддаг байна. Гэмшил ба итгэлээс гадна. 자, 우리 여기서는 좀 해설을 좀 살펴보겠습니다. За тайлбарлуу оръё. 자, 첫 번째는 하나님께서 왜 인류가 자신의 죄로 말미암은 하나님의 진노와 저주를 피할 길을 제공하셨는가? За тайлбарын нэгдүгээр асуулт нь болохоор Бурхан яагаад хүн төрлөختнийг өөрсдийнхөө гэм нүглээс болж Бурханы уур хилэн ба харааллаас зайлсхийх замыг бэлдэж өгсөн бэ? Бурхан яагаад хүн төрлөختөнд өөрсдийнхөө гэм нүглээс болж болсон Бурханы тэр уур хилэн ба харааллаас зайлсхийх замыг бэлдэж өгсөн бэ? 자, 우리를 구원하실 계획이 영원 전부터 세우신 것인데 그것은 바로 하나님의 위대한 사랑 때문이다. Биднийг аврах тэр төлөвлөгөөг болохоор Бурхан ертөнцийн суурьаас өмнө бэлдсэн байсан. Тэгээд энэ нь бол Бурханы агуу хайрын улмаас юм аа. 다시 말하면 우리는 하나님의 사랑이 아니면 우리는 우리 자신이 스스로 죄를 져서 결국 사망에 이르고 또 영원한 심판을 받게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ Бурханы тэр агуу хайр байгаагүй бол бид нэр тэр гэм нүгэлтэд авцаар яваад эцэстээ тэр мөнхийн шийтгэлийг амсгал суурь аргагүй байсан. 자, 그러면 두 번째, 인류에게 하나님의 진노와 저주를 이 피할 방법이 언제 처음 계시되었는가? За тайлбарын хоёрдугаар асуулт нь болохоор хүн төрлөختөнд Бурханы уур хилэн ба хараалаас зайлсхийх арга хизээ анх илчлэгдсэн бэ? 자, 이 아담과 하와가 타락을 했는데 그 타락 이후 즉시 하나님께서 알려주신 겁니다. 타락 이후 즉시. За Адам Ева хоёр нүгэл үйлдэсний дараа шууд илчлэгдсэн. 자, 그래서 Тэр даруй 자, илчлэгдсэн. 이 말씀이 창세기 3장 15절입니다. За энэ ишлэл нь болохоор Эхлэл 3:15. 자, 한번 읽어주시겠어요? 창세기 3장 15절. За Эхлэл 3:15 уншия. Би тэр эмэгтэй та хоёрын хооронд бас чиний үр тэр эмэгтэйн үрийн хооронд дайсагнал үүсгэнэ. Тэр үр толгойг чинь бяцалж түүний үсгийг чи нэцлэнэ. 자, 여기 보면 여자의 후손이 내 머리를 상하게 할 것이다라고 했습니다. За эндээс харах юм бол тэр эмэгтэйн үр толгойг чинь бяцалснаа гэсэн. 자, 이 여자의 후손을 통해서 이제 우리를 구원해 주실 메시아 예수 그리스도를 보내주시겠다는 말씀이죠. За тэгээд тэр үр буюу энэ эмэгтэйн үрээр дамжуулан Есүс Христ буюу Месиаг илгээх болно гэсэн амлалт байгаамаа. 자, 그래서 이 창세기 3장 15절을 우리가 이 최초의 복음이다라고 이렇게 말합니다. За тиймээс энэ Эхлэл 3:15 дугаар ишлэлийг бол бид нар хамгийн анхны сайн мэдээ гэж нэрлэдэг. 자, 세 번째 넘어가면 우리는 어떻게 하나님이 친히 준비하신 그의 진노와 저주를 피할 방법을 통하여 유익을 얻는가? За 3 дугаар асуулт нь одоо тайлбарынхаа 3 дугаар асуулт нь болохоор бид нэр хэрхэн яаж Бурхны өөрөө бэлдэж өгсөн түүний уур хиллэн ба хараалаас зайлсхийх аргаар дамжуулан ашиг тусыг олдог вэ? 자, 우리는 이 하나님의 계시된 요구에 동의하고 순종함으로써
그의 진노와 저주를 피할 수 있는 유익을 얻습니다. За бид нар бурхны илчилж өгсөн илчилсэн тэр шаардлагатай санал нэгдэж дуулууртай байснараа түүний өөр хилэн ба харааллаас зайлсхийж чадах ашиг тусыг олдгоо. 그래서 Түүний 대유리문답은 그것을 첫째에 이 하나님을 향한 회개, 둘째는 예수 그리스도에 대한 안에 있는 믿음, 또 셋째는 지정된 외부적인 은혜의 수단을 부지런히 사용하는 것으로 요약합니다. за түрүүнд их юу жоохон юу яагаад хэлчихэ. Давтаад хэлчихээ дээ бурхны илчилсэн тэр шаардлагуудтай санал нэгдэж дуулууртай байснараа тэр өөр хэлэн ба хараалаас зайлсхийх ашиг тусыг олдгоо. За тэгээд энэ дэлгэрэнгүй катехизмын хувьд болохоор энэ тэр шаардлагатай нэгдэж дуулууртай байна гэдгийг юу гэж товчилсан бэ гэхээр нэгдүгээрт нь болохоор бурхны өмнө гимших, хоёрт нь Есүс Христэд итгэх, гуравт нь болохоор нөгөө одоо бурхны зааж хэлсэн гадаад нэгүслийн гадаад тэр арга барилуудыг байнга идэвхтэй ашиглах гэсэн энэ гурван зүйлд ингээ хураангуйлж өгсөн байна. 자, 네 번째. 그러면 하나님의 진노와 저주를 피함에 있어서 왜 회개가 필요한가? За дөрөвдүгээр асуулт нь тэгвэл бурхны тэр өөр хилэн ба хараалаас зайлсхийхэд гэмшил яагаад хэрэгтэй вэ? 자, 하나님의 이 진노와 저주를 피한다는 것은 이 죄로부터의 구원을 의미합니다. За бурхны өөр хилэн ба хараалаас зайлнаа за хэлтрүүлэгднэ гэдэг нь болохоор юуг илэрхийлж байгаа гэхээр гим нүглээс аврагдахыг хэлж байгаамаа. Гим нүглээс аврагдана гэсэн утгатай. 자, 그래서 우리는 우리 자신의 죄가 얼마나 이 사악한지를 알아야 됩니다. Тэгэхээр ингэхийн тулд юуны өмнө бид нэр өөрсдийнхөө тэр гим нүглийг ямар бузар муу болохыг мэдэх хэрэгтэй. 자, 그래서 우리가 앞에 시간에 이 죄에 대해서 우리가 아주 자세하게 그렇게 살펴봤죠? Тийм учраас бид нар өмнөх хичээлүүд дээр болохоор гим нүглийн талаар маш дэлгэрэнгүй нэг бүрчлэн үзсэн байгаа тийм үү? 그래서 우리는 이 죄를 전심으로 혐오하면서 그 죄뿐 아니라 그 그 권세로부터 벗어나기를 간절히 원해야 됩니다. За тэгэхээр тийм учраас бид нар гим нүглийг чин сэтгэлээсээ жигшиж тэгээд тэр зөвхөн гим нүгэл төдийгүй түүний эрх мэдлээс ангижрахыг чин сэтгэлээсээ хүсэх ёстой. 그 권세는 чин 이제 마귀로부터 나오겠죠? чин сэтгэлээсээ гим нүглийг үзэн ядаж жигшээ зогсохгүй тэр гим нүглийн эрх мэдлээс ангижрахыг бас чин сэтгэлээсээ хүсэх ёстой. Тэр эрх мэдэл гэдэг нь мэдээж тэр одоо гим нүглээс лурхан гарч байгаа тийм ээ. 자, 그러니까 우리가 이 죄를 계속 지면서 죄 가운데 거하면 결코 우리는 구원에 이를 수 없다. 다시 말씀해 주세요. 그러니까 이 죄를 우리가 계속 지면서 죄 안에 거하여 있다면 우리는 결코 구원에 이를 수 없다. Хэрвээ бид нар тэр гим нүгэл дотроо л байгаад байх юм бол хизээч тэр авралт хүрч чадахгүй. 자, 그렇기 때문에 이 하나님의 진노와 저주를 피하기 원한다면 우리는 반드시 먼저 죄를 돌이키고 하나님을 향해야만 할 것이다. Тиймээс тэр бурхны өөр хилэн ба хараалаас үнэхээр одоо хэлтэрье. Зайлсхийе гэж хүсэж байгаа бол заавалчгүй хамгийн түрүүнд гим нүглээсээ эргэж бурхан руу чиглэх хэрэгтэй. Бурхан тэмүүлэх хэрэгтэй. 자, 다섯 번째 보면, 자, 우리 주 예수 그리스도에 대한 이 신앙, 믿음, 이것은 무엇을 의미하며 그것이 왜 하나님의 진노와 저주로부터
구원을 위해서 필요한 것인가? За 5 дахь асуулт нь бидний эзэн Есүс Христэд итгэх итгэл гэдэг нь юуг ямар утгатай болон тэр нь яагаад Бурхны уур хилэн харааллаас аврахад хэрэгтэй байдаг вэ? 자, 이 Христ 믿음이 사실은 굉장히 중요합니다. За итгэл гэдэг бол мэдээж маш чухал. 자, 우리가 회개를 먼저 얘기하고 그 다음에 믿음을 얘기했지만 그러나 이 믿음이 있어야만이 우리가 또 회개도 가능하게 됩니다. За эхлээд яг хав дарааллын хувьд бол бид нэр эхлээд гимшил тэгээд дараа нь итгэлийн тухай ярьж байна тий. Гэхдээ яг үнэндээ болохоор тэр итгэл байж л бид нар гимшилж чадах юм аа. 자, 그러니까 거의 이제 동시에 일어난다 이렇게 보시면 되겠죠? За тэгэхээр энэ хоёрыг одоо хооронд нь салгаж ялгаад одоо энэ нь түрүүнд энэ нь дараа гэж тэхий оронд бараг л энэ гимшил итгэл хоёр бол нэгэн зэрэг явагддаг гэж хэлж байна. 다시 말하면 예수님을 믿지 않으면 믿음이 없는 가운데서 회개가 될 수 없다라는 말씀입니다. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христэд итгэхгүй байх юм бол итгэлгүй хэрнээ гэмшин гэж байхгүй. 자, 그래서 예수 그리스도에 대한 이 믿음은 예수 안에 있는 참되고 구원하는 믿음을 의미한다는 것입니다. Гэхдээ энэ Есүс Христэд итгэх итгэл гэдэг нь болохоор Есүсийн дотор байдаг жинхэнэ авралт хүргэдэг тийм итгэлийг хэлж байгаа. 자, 이 말이 뭐냐? 이 말이 무엇인가? 라고 하면 첫 번째는 예수 그리스도께서 단순히 우리의 믿음의 모범이 아니라 믿음의 대상이어야 한다는 것이에요. 믿음의 대상. За тэгээ энэ Есүс Христийн дотор байдаг жинхэнэ бөгөөд авардаг итгэл гэсэн тийм ээ. За тэгвэл энийг дотор нь одоо энэ нь яг юу гэсэн утгатай юм бэ гэдгийг бас задлаад үзэж байна. За энэ дотроо нэгдүгээрт нь Есүс Христэд итгэнэ гэдэг нь Есүс Христ өөрөө бидний итгэлийн үлгэр дуурайл бидний итгэлийн үлгэр дуурайл биш харин итгэлийн одоо объект юм аа. Одоо хүнд итгэх ёстой гэхээр Есүс л итгэх ёстой. Тэр объект нь итгэлийн одоо тусагдах гэх юм уу? Объект нь болтгоо. 자, 어, 사람들은 예수님을 어떻게 알았냐면, 선생님이다, 뭐 선지자다, 이제 그렇게만 알고 있었습니다. За хүмүүс болохоор Есүсийн талаар юу гэж бодож ирсэн бэ гэхээр зүгээр л одоо нэг багш юм уу эсвэл нэг иш үзүүлэгч гэсэн төдий бодолтой байсан. 자, 그래서 예수님이 제자들에게 물어봤죠. 너희는 나를 누구라 하느냐? 질문했습니다. Тэгээд Есүс шавнараас ч гэсэн асуусан байгаа. Тэгвэл та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? Хэн гэж боддог вэ гэж асуусан. 자, 그때 마태복음 16장 16절에 보면 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 대답을 했습니다. За тэр үед Матай 16-гийн 16 дээр сарах юм бол Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэж тунхагласан байдаг. 그래서 예수님이 그래 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이렇게 칭찬해 주셨습니다. За тэр итгэлийн тунхагийг сонсоод Есүс Петрийг магтсан байдаг тийм үү? Тийм ээ одоо Барианес Симеона чи үнэхээр үннийг өгүүллээ. 자, 그러면서 또 중요한 말씀을 해주시는데 너가 그렇게 알게 된 것은 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 라고 말씀을 해주십니다. За тэгээд дараа нь бол бас маш чухал үгийг хэлсэн байгаа. Учир нь үүнийг чамд магцуулсан биш харин Тэнгэр дэх миний эцэг илчилжээ гэж хэлсэн. 다시 말하면 이 믿음이라는 것이 하나님께서 선물로 우리에게 주셨다라는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ итгэл гэдэг зүйлийг Бурхан бидэнд бэлэг болгож өгдөг юм аа. 자, 그렇기 때문에 우리는 이 베드로가 대답한 것처럼
이 그리스도를 믿는 이 믿음을 가져야 합니다. Тийм учраас бид нэр энэ Христэд итгэх итгэлтэй болох ёстой. 예수님만이 나의 구원자가 되십니다라고 우리는 항상 고백이 돼야 됩니다. Өөрөлдвөл одоо Петр энд яг тавхагласантай адилхан Есүс Христ та бол миний аврагч юм аа гэсэн одоо итгэлийн тунхаг бол бидний өөрийнх маань болох ёстой юм аа. 자, 다른 이론은 이 구원에 이를 다른 이론은 이 구원에 이르게 할 자가 없다라고 우리가 분명히 믿어야 합니다. Тэгээ Иесус Христос биш бол өөр хинээрч бид аврагдаж чадахгүй, авралт хүрч чадахгүй гэж бат итгэлтэй болох ёстой. 자, 그리고 두 번째는 우리 믿음이 이 성경에 계시되어 있는 그리스도 안에 있는 참된 믿음이어야 한다는 것입니다. За хоёрдугаарт нь бидний тэр итгэл маань Библиэд илчлэгдсэн байгаа Христ доторх жинхэнэ итгэл байх ёстой. 즉, 우리는 그리스도를 구속자로, 또 선지자로, 또 제사장으로, 왕으로 우리와 하나님 사이의 유일한 중보자로 구원의 유일한 길로 믿는 믿음을 소유해야 한다. Библиэд илчлэгдсэн Христ доторх жинхэнэ итгэлтэй болох ёстой гэсэн. Тэгээд тэр нь одоо юуг илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр бид нар Христийг өөрсдийгөө аврагч, иш үзүүлэгч, тахилч, хаан бид болон Бурхны хооронд цорын ганц зууч бас авралын цорын ганц зам гэж итгэх итгэлийг хэлж байгаа. 자, 여러분, 반드시 성경에 기록된, 성경에서 말씀하는 예수 그리스도를 우리가 믿어야 됩니다. За тэгэхээр нөгөө итгэл Христэд итгэх итгэл маань бол жинхэнэ байх тухай яриад байгаа тий. Тэгэхээр Христэд итгэх жинхэнэ итгэлийн хоёрдугаарт нь болохоор энэ Библиэд өгүүлсэн Христэд итгэх ёстой. Библиэд илчлэгдсэн Христ. Тэгвэл Библиэд илчлэгдсэн Христ гэдэг чинь хин юм бэ гэхээр саяны хэлсэн тий аврагч, иш үзүүлэгч, тахилч, хаан бурхан ба бидний хоорондох цорын ганц зууч, авралын цорын ганц зам гэдэгт нь итгэхийг хэлж байгаа. 자, 그리고 이 세 번째, 우리는 우리 구원과 영생을 위한 믿음과 신뢰를 우리 자신이나 우리가 할 수 있는 그 어떤 것이 아니라 전적으로 오직 그리스도 안에만 두어야 한다. За 3 дугаарт нь болохоор бид өөрсдийн аврал болон мөнх амьын төлөөх тэр итгэл найдвараа өөртөө юм уу альсгэл бидний хийж чадах ямар нэгэн зүйлд тавих биш харин одоо бүрэн дүүрэн зөвхөн Христ дотор л тэр итгэл найдвараа тавих ёстой. Өөрөлдвөл бидний аврал болон мөнх амьтай холбоотой итгэл найдвараа өөртөө юм уу альсгэл өөртөө хийж чадах ямар нэгэн зүйлд тэр итгэлээ тавих биш бүрэн дүүрэн цорын ганц Христ дотор л тэр итгэлээ тавих ёстой. Итгэл найдвараа тавих ёстой. аврал 다시 ба 말하면 мөнх 이 амьтай холбоотой 구원은 итгэл найдвараа. 이 구원은 하나님의 은혜다라고 믿으시면 됩니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ аврал бол ерөөсөө л Бурхны нэгүүлсээ гэж итгэнэ л гэсэн үг. 그러니까 우리 인간의 어떤 행위나 공로나 이러한 것으로 우리가 구원을 얻는 게 절대 아니다라는 것입니다. Тэрнээс ш хүмүүс бид нар өөрсдөө ямар нэгэн үйлс юм уу альсгал ямар нэгэн алдар гавьяанд одоо итгэл найдвараа тавьж болохгүй. Тэр одоо сайн үйлс их ч юм уу гавья байгуулснараа авралыг олж мөнх амьтаа болно гэсэн итгэл найдвараа тийм зүйл тавьж болохгүй. 자, 여섯 번째 보면 자, 하나님의 진노와 저주를 피하기 위해서 이 은혜의 외부적인 방편, 이 외부적인 방편에 대한 부지런한 사용이 왜 필요한가? 6-аад асуулт нь болохоор Бурхны өөр хэлсэн байгаа хараалал зайлсхийг хийн тулд нэгүслийн тэр гадаад
арга барилуудыг яагаад тэгж байнга идэвхтэй ашиглах ёстой вэ? 자, 하나님께서 이 그리스도의 구속 사역의 유익을 우리에게 전달하시기 위해서 말씀 또 성례, 성례는 이 세례와 성찬이죠. 그리고 기도, 이러한 외부적인 은혜의 방편들을 친히 지정하셨습니다. За бурхан Христийн тэр авралын ажлын ашиг тусыг бидэнд хүртээхийн тулд үг болон ариун ёслолууд мөн залбирал гэх мэт нэгүслийн гадаад арга барилуудыг өөрөө ингэж тогтоож өгсөн байгаа. 자, 그런데 이러한 수단 그 자체가 우리를 구원할 수 없습니다. Гэхдээ ийм одоо арга барилууд тэг арга хэрэгслүүд бол биднийг аварч чадахгүй. 자, 그러니까 구원은 예수님을 믿음으로 구원을 얻는 것입니다. Аврал бол зөвхөн Есүс Христэд итгэснээр л ирдэг. 자, 그런데 아까 말씀과 성례와 기도 이러한 은혜의 방편들을 하나님께서 그러니까 이러한 은혜의 방편들을 매우 효과 있게 만드십니다. Гэхдээ бурхан одоо сая нэр дуудсан тэр үг бурханы үг юм уу эсвэл ариун ёслолууд ариунсэл гэдэг нь болохоор ариун зоог баптизм гэх мэт ёслолуудыг хэлж байгаа. За тэгээд мөн залбирал гэх мэт ийм нэгүслийн энэ гадаад арга хэрэгслүүдийг маш тийм үр дүнтэй гэж одоо бурхан одоо юу зааж өгсөн. 그러니까 효과 있게 우리가 믿음을 가지도록 그렇게 해주신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол үр дүнтэй гэж зааж өгсөн гэдэг нь болохоор бидний итгэлийг илүү үр дүнтэй болгоход эдгээр арга барилууд тустай гэж одоо тогтоож өгсөн байна. 자, 그래서 우리 믿음이 우리는 이제 예수님을 믿음으로 믿음이 이제 생겼잖아요. 근데 그 믿음이 또 효과적으로 잘 이렇게 자라나려면 이러한 은혜의 방편들을 부지런히 사용해야 한다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар одоо Есүс Христэд итгэжлээ. Гэхдээ тэр итгэл маань илүү үр дүнтэй, бидэнд илүү өрөө хөөцтэй байхын тулд нэгүслийн ийм арга хэрэгслүүдийг бид нар байнга хичээнгүйлэн өдөр тутамдаа хэрэглээд ашиглаад явах юм бол бидний итгэл тэр хэмжээгээр илүү үр дүнтэй өсдөг гэсэн үг. 자, 그런데 우리가 이 신비주의가 있어요. 이 신비주의. 이것은 이 잘못된 방법입니다. 신비주의. За гэтэл нэг юм юу байгаа. Эд шидэнд итгэх үзэл гэж байгаа. 왜냐하면 이 신비주의는 성경적이지 않고 또 영적으로도 매우 위험합니다. За энэ нь болохоор маш тийм аюултай тэгээ бас буруу юм одоо үзэл бодол байгаамаа. Яг тэгвэл энэ нь бол ерөөсө Библийн дагуу биш, Библи суурьтай биш. Тэгээд сүнсний хувьд ч гэсэн маш аюултай үзэл бодол байдаг. 자, 그래서 우리가 이 성경적이지 않은 그러한 방법들은 우리가 늘 경계해야 됩니다. 조심해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар энэ мэтчлэн энэ ичдэд итгэхэд гэх мэтчлэн иймэрхүү Библийн дагуу биш, Библийн суурьгүй, үндэслэлгүй ийм үзэл бодлуудаас маш их болгоомжлдог байх хэрэгтэй. 자, 그러나 지금 우리가 설명하고 있는 이 말씀과 이 성례와 기도, 이러한 이 은혜의 방편들은 항상 부지런히 사용해야 한다. Харин бид нар одоо ичдийн тэр үзэл бодлын эсрэг бурхны сая одоо тогтоож зааж өгсөн тэр залбирал ариун ёслолуудыг сахих бурхны үгийг суралцах гэх мэт иймэрхүү бидний итгэлд одоо ашиг тустай итгэлийг өсгөхөд хувь нэмэртэй ийм арга хэрэгслүүдийг бол бид нар өдөр тутамдаа байнга хичээнгүйлэн ашиглах хэрэгтэй.
자, 근데 이제 이후의 질문들은 이제 그 은혜 방편들에 대해서 이제 설명을 합니다. За дараагийн асуултууд нь болохоор саяны тэр нэгүслийн арга барилууд гэдэг байгаа. А, арга хэрэгслүүд гэдэг байгаа. Тэдгээр зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан асуултууд байгаа. 자, 154문. За 그리스도께서 100 자기 중보의 혜택을 그 몸된 교회에 전달하시는 외적 방편은 무엇인가? за 154 дугаар асуулт. Христ өөрийнхөө зуучлалын нэгүслийг өөрийн бие болох чуулганд дамжуулдаг гадаад арга хэрэгсэл нь юу вэ? Христ өөрийн зуучлалын нэгүслийг өөрийн бие болох чуулганд дамжуулдаг гадаад арга хэрэгсэл нь юу вэ? 자, 그것은 말씀과 성례, 그리고 기도입니다. За энэ эдгээр нь болохоор Бурхны үг, ариун ёслолууд болон залбирал юм аа. 자, 이 모든 것은 택함을 입은 자들을 구원에 이르게 하는데, 효과적입니다. За эдгээр нь болохоор сонгогдсон хүмүүсийг авралт хүргэхэд маш одоо үр дүнтэй, үр ашигтай юм аа. 자, 그래서 여기 관련된 성경 보면 마태복음 28장 19절, 20절에 보면 이 설교, 복음 설교와 세례는 이 구원의 수단으로서 그리스도께서 지정하신 은혜의 방편입니다. За үүнтэй холбоотой ишлүүд нэг гэх юм бол нэгдүгээр нь Матай 28-ийн 19-с 20 дугаар ишлэл байна. Эндээс харах юм бол одоо юу сайн мэдээг номлох, сайн мэдээг номлох болон ариун ёслолууд нь авралын одоо арга хэрэгсэл бөгөөд Христ өөрөө тогтоож өгсөн нэгүслийн арга хэрэгсэл юм аа. 자, 우리 여기는 한번 읽어보겠어요. 마태복음 За 28장 19절. За бүгд энэ ишлэгийг уншия. Матай 28:19-с 20. 자, 19절, 20절 한번 읽어주세요. 마태복음 За 19-с 19장, 20-ыг 28장 уншия. 19절, 20절. 28:19-с 20-ыг уншия. Иймээс та нар яв бүх үндэстнийг дагалдуул. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээж та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. 아멘. Амен. 자, 성경에서 이렇게 예수님이 우리에게 말씀해 주셔서 우리는 이 말씀대로 가르치고 가르치는 게 설교죠. 또 설교하고 또 믿는 자들에게 또 이렇게 세례를 주는 것입니다. За тэгэхээр Есүс өөрөө одоо энэ агуу захирамж дээр бүр тогтоогоод тийм ээ заагаад хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ сайн мэдээг номлох гэдэг нь болохоор одоо үгийг хэлж байгаа тийм Бурхны үгийг л номлоно гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд цааш нь ариун ёслолууд гэж байгаа. Тэгээд ариун ёслол гэдэг нь болохоор одоо баптизмыг энд хэлж байна. Тэгээд эдгээр нь бол одоо хүмүүсийг авралт хүргэх арга барил юм аа. Нэгүслийн арга барил юм аа. 자, 사도행전 2장 42절 또 46절, 47절에 이 말씀과 주의 만찬 이것은 하나님께서 그의 택자의 구원을 위해서 사용하시는 은혜 방편입니다. За мөн Үлс намын 2-ын 42, 46-аас 47. 2-ын 42, мөн 46-аас 47 дугаар эшлэлүүдэд Бурхны үг болон эзний зоог нь Бурхны сонгосон хүмүүсийн авралт зориулсан нэгүслийн арга хэрэгсэл юм аа. 이 초대교회 때는 이렇게 사도들이 열심히 말씀을 가르쳐 주고 또 이 또 성찬식 하면서 또 기도하기를 전혀 힘썼다고 했습니다. 이 За Үлс 초대교회. за бас интернет мань гацаад байна. 사도행전 2장 42절에 보면 네, 네. 가르치고 성례하고 또 기도하고 이렇게 말씀하고 있어요. За Үлс 2-ын 42 дээр бид нар юу ороод ирвэ? Микрофонуудаа хаагаарай.
шуум ороод ирлээ. Хүслэн микрофон аагаарай. 자, 그래서 우리는 За 예, 교회에서 여기 성경에서 이렇게 말씀하는 이러한 이 방법들을 우리가 부지런히 사용해야 됩니다. за 42 үс 20 42 дээр тэд элч нарын сургаал хүслэн микрофон аагааж яриа орж ирдэг. Элч нарын сургаал нөхөрлөл талах хуваалт залбиралд өөрсдөө зориулдаг байлаа гэсэн байна. Үс 20-42 дээр. Тэгэхээр энд бол саяны одоо бид нар ярьжсэн тий сургаал байна, нөхөрлөл тэгээ талах хуваалт гэдэг нь болохоор нөгөө эцсийн зоогийг хэлж байгаа тий тэгээ залбирал байна. Тэгээ энэ бүхэнд өөрсдөө зориулдаг байлаа. Тэгэхээр чуулган бол ерөөсөл энэ бүхнийг үйлдэх ёстой гэсэн. 에베소서 6장 17절, 18절에도 하나님의 말씀과 기도, 이것은 지정된 은혜의 방편입니다. За мөн Эфес 6-гийн 17-оос 18 дээр ч гэсэн харах юм бол Бурхны үг болон залбирал нь Бурхны тогтоогдсон нэгүслийн арга хэрэгсэл юм гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 자, 그래서 여러분, 이 교회는 가장 중요한 것이 이 말씀과 기도, 그리고 이 성례, 이 세 가지입니다. За тэгэхээр ер нь чуулган гэж ярих юм бол чуулганы хувьд хамгийн чухал зүйл бол энэ Бурхны үг буюу одоо номлол тий үгийг номлох тэгээд залбирал тэгээд ариун ёслол байгаа. 그리고 그 외의 일들은 그렇게 중요하지 않아요. За тэгээ бусад эдгээрээс бусад зүйлс нь болохоор нэг тийм чухал биш. 여러분들이 이 세 가지를 아주 중점적으로 그렇게 하시기 바라겠습니다. За тийм учраас та бүхэн маань чуулган дээр одоо үйлчлэлээ хийхдээ энэ гурыг гурав дээр төвлөрч одоо үйлчлэлээ хийгээсэй гэж хэлж байна. 자, 여기도 우리가 해설을 좀 참고하겠습니다. За энэ дээр бас бид нар тайлбар ярилцах хэрэгтэй. 자, 대요리 문답은 왜? 이 그리스도께서 그의 백성들을 구원하기 위해 사용하시는 이 외적인 또 일반적인 이러한 이 방편들을 말하고 있는가? За тайлбарын нэгдүгээр асуулт нь болохоор дэлгэрэнгүй катехизм нь яагаад Христ өөрийн ард түмний авралт зориулж ашигладаг гадаад энэ ерөнхий аргуудыг дурддаг вэ? Дэлгэрэнгүй катехизм маань яагаад Христ өөрийнхөө ард түмнийг аврахыг зориулсан гадаад буюу ерөнхий энэ арга хэрэгслүүдийн талаар дурддаг вэ? 자, 여러분, 이 말씀과 성례와 기도와 같은 이 방편들은 우리를 거듭나게 하고 또 거룩하게 하시는 이 성령의 내적 사역과 이 구분이 됩니다. 그래서 외적이다, 이렇게 외적인 방편이다, 이렇게 말하는 거예요. За тэгэхээр юуны төрөнд энэ үг болон ариун ёслол мөн залбирал гэх мэт энэ арга хэрэгслүүд нь биднийг одоо дахин төрүүлэх болон ариусгах дахин төрүүлж ариусгадаг ариун сүнсний дотоод одоо ажил дотоод үйлчлэлээс ялгахын тулд ариун сүнсний дотоод үйлчлэл гэж бас байгаа тий. Тэгээ тэр ариун сүнсний дотоод үйлчлэлээс ялгахын тулд гадаад буюу одоо ерөнхий арга хэрэгсэл гэж нэрлэдэг. 자, 무슨 말인가 하면은 우리를 거듭나게 하시고 또 우리에게 믿음을 주시고 또 우리에게 구원을 주시는 일을 하시는 분은 하나님이시다라는 거예요. 하나님. За өөрөөр хэлэх юм бол биднийг одоо дахин төрүүлдэг бидэрт итгэлийг өгдөг 무엇을 준다고? 믿음을 주시고 예. 또 우리에게 구원을 주시는 분 하나님이시다. бас авралыг өгдөг. Биднийг дахин төрүүлж бидэнд итгэлийг өгч бас авралыг өгдөг нь бол бурхан юм аа. Тэр ажлыг бол бурхан хийдэг гэж. 자, 그러면 어떤 분들은 이렇게 생각할 수 있겠죠. 하나님이 다 하시는데 나는 그냥 가만히 있으면 되지 않겠느냐. 이렇게 이제 생각할 수도 있겠죠.
Мгм. За тэгэхээр тэнгууд одоо зарим хүмүүс ингэж асууж болох юм. Тэгвэл бурхан бүгдийг нь хийчдэг юм биш үү? Тэгвэл би зүгээр л байж хаад болох юм биш үү гэж. 자, 그런데 하나님께서, 그러니까 하나님의 이 뜻, 하나님의 계획은 무엇인가 하면은 하나님이 우리에게 이 말씀을 주셔서 또 이러한 이 기도와 이 성례를 하게 하셔서 우리로 하여금 믿음이 이 자라나도록 그렇게 하나님이 이 계획하신 겁니다. Гэтэл бурхны төлөвлөгөө, бурхны хүсэл нь юу байдаг вэ гэхээр бидэнд одоо энэ бурхны өөрөө үгээ өгөөд ариун ёслолуудыг одоо сахиулаад тэгээд залбирлыг одоо бидээр залбируулснараа бидний тэр аврал руу улам бидрийг өсгөж байдаг. Энэ арга хэрэгслүүдээр дамжуулан. 그러니까 다시 말하면 물론 하나님이 다 하시지만 우리가 말씀을 들어야 되고 또 말씀을 읽어야 되고 또 기도해야 됩니다. 그래야만이 하나님께서 우리에게 그러한 가운데 감동을 주셔서 하나님을 잘 섬기도록 그렇게 하신다는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо бурхан авралын ажлаа мэдээж өөрөө хийн тий. Гэхдээ бидний зүгээс бас одоо бурханы үгийг сонсож, уншиж, бас залбирахыг шаарддаг. Одоо энэ ийм одоо арга хэрэгслүүдийг бидэрт бэлдэж өгсөн. Тэгээд энийг нь бид нэр байнга ингэж хэрэглэснээрээ итгэл дотроо одоо байнга өсдөг байхаар бурхан төлөвлөсөн байна. 자, 그래서 이 말씀과 두 번째 보면은 이 성례와 기도와 같은 은혜의 방편들은 구원에 필요한 것인가? За хоёрдугаар асуулт нь тайлбарын маань хоёрдугаар асуулт нь болохоор үг ба ариун ёслол мөн залбирал гэх мэт нэгүслийн энэ арга хэрэгслүүд нь авралт хэрэгтэй юу гэж асууж байна. 자, 여러분들이 가령 나는 믿는다. 믿는데 이 성경을 보지 않고 기도도 하지 않고 세례도 받지 않고 그러면 그 사람이 아무리 믿는다 한들 근거가 없겠죠. 저 사람이 믿음이 있는지에 대한 근거가 없겠죠. За тэгвэл за үннийг жишээ болоод ярих юм бол бид нэр ингээд би итгэдэг бурханд итгэдэг би Есүст итгэдэг гэж ингээд яриад ямаараа ингээд яриад яваад байна гэж үтэй. Гэтэл би ерөөсөө бурхны үгийг уншдаггүй, залбирдаггүй, ариун ёслолуудыг сахидаггүй, баптизмж хүртдэггүй. Ингээд яваад ах юм бол би намайг одоо жинхэнэ итгэгч гэж хэлж чадах уу? Чадахгүй шүү дээ. Би миний тэр итгэл чи ямар ч үндэслэлгүй итгэл болчиход байна тийм үү? 자, 그렇기 때문에 하나님께서는 우리에게 이 믿음을 주셔서 그 믿음이 있기 때문에 그 믿음으로 인해서 우리는 하나님의 말씀도 보게 되고 또 기도도 하게 되는데 자, 그러한 이 과정을 통해서 우리가 더 하나님 앞에 구원에 대한 확신을 얻게 된다라는 것입니다. Тэгээ бурхан биднэрт одоо итгэлийг бэлэг болгож өгдгөө гэсэн тийм ээ. Тэгээд тийм итгэлийг бурхан биднэрт ингээ бэлэг болгож өгдөг учраас бид нар өөрсдөө итгэгчий гэж зүтгээд итгэгч болчихгүй шүү дээ. Итгэгч нь гэж байхгүй. Бурхан нэгүслийн бэлгийг болгож өгсөн учраас бид нар итгэж чаддаг болсон байгаа. Тэгээд тэр итгэлийг өгснөөрөө бид нар бурхны үгийг уншдаг, бурхны үгийг тунгаан боддог, бурханд хандан залбирдаг, бурхны үг сургаалыг сонсдог болсон байна. Тэр итгэллийн улмаас. Тэгснээрээ бид нэр бол бурхны авралд илүү бат итгэлтэй болдог юм аа. 자, 그런데 여기서 우리가 주의할 것은 뭐냐면 이 말씀과 성례와 기도가 외적인 은혜의 방편이다라고 그렇게 분명히 말씀하고 있어요. Гэхдээ бид нэр энд бас нэг анхаарах хэрэгтэй зүйл нь болохоор энд бол маш тодорхой хэлсэн байгаа. Энэ үг болон ариун ёслол мөн залбирал гэх мэт эдгээр нь бол гадаад нэгүслийн гадаад арга хэрэгслүүдээ гэж маш тодорхой хэлсэн байгаа шүү. Гадаад гэж. 그 말은 뭔가 하면은 자, 그러니까 하나님과 관계없이 내가 말씀을 열심히 보고 또 하나님과 관계없이 내가 기도를 열심히 한다고 해서 믿음이
이 나타나는 게 아니다라는 부분을 우리가 어, 잘 기억해야 됩니다. Гэхдээ гадаад гэж хэллээгээд бурхантай ямар ч холбоогүй гэсэн ерөөсөө үг биш ээ. Бурхантай ямар ч холбоогүйгээр зүгээр л хамааралгүйгээр үгийг уншаал, бурхантай ямар ч хамааралгүйгээр залбираал, бурхантай ямар ч хамааралгүйгээр баптизм хүртээ. Ингэх юм бол ямар ч одоо нэмэргүй. 자, 이해가 되시죠? 무슨 말인지 이해가 되시죠? Ойлгож байна уу та нар? 자, 우리가 믿으면 우리가 당연히 말씀을 가까이 하고 기도하고 이렇게 하나 앞에 더 가까이 가게 된다라는 것입니다. 네, 잠시만요, 목사님. 근데 예. 아까 주의해야 한다고 하면서 네네. 그 외적 반편이다라는 것을 주의해야 한다. 뭐 이런 식으로 예, 그러니까, 말씀하셨는데, 예. 그러니까 음, 말씀과 성례와 기도가 음, 외적인 은혜의 방편이다라는 거. 외적인 은혜의 방편. 그러니까 음, 그거 자체가 우리에게, 그러니까 이거 자체가 우리에게 믿음을 주는 게 아니고, 그러니까 그것은 하나님의 감동으로 우리에게 주는 거예요. 깨닫게 되는 거예요. 하나님의 감동으로. 그러니까 말씀을 보면 하나님의 감동으로 깨닫게 되는 거지. 음, 말씀 자체가 나에게 그런 믿음을 주는 건 아니다. 그러니까 지금 음, 제가 말을 좀 설명이 좀 음. 어려운가요? 예. Мгм. За тэр нөгөө гадаад арга хэрэгсэл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэсэн чинь тэрийг анхаарах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд тэрүүн дээр би дахиад тайлбар шаардсан юм л да. Тэгээд тэрэн дээр л нэмэлт тайлбар нь юу вэ гэхээр яагаад одоо гадаад гэдгийг онцолж анхааруулж байгаа вэ гэхээр тэр үг өөрөө биднэрт одоо ивэл одоо итгэлийг өгдөг, итгэлийг өсгдөг биш ээ. Тэр бол зөвхөн гадаад хэрэгсэл энэ үг залбирал ариун эслэл гэдэг бол харин бурхан нэгүслээ өгчөөж бид нар тэр үгэнд итгэдэг болдог. Тэрнээс ч үг өөрөө бид нарыг итгүүлээд байгаа юм биш. Ойлгож байна уу? Бурхан 촬영, өөрөө тэр үгийг ашиглаж бидэнд одоо тэр үгийг ойлгуулж өгснөөрөө тэр үг биднэрт ивэл болдог. Тэгэхээр энэ бол заавал бурхантай холбоотой байж ч тэр үг бидний итгэлийг өсгөж тэр үг бидний одоо авралт ашиг тустай болдог байх нь шүү дээ. Тэрнээс биш үг дангаараа бурхантай ямар ч хамаарлахгүй үг дангаараа байх юм бол бид нар хичнээн уншаад ч ивэл болохгүй. Хичнээн одоо залбираад ч тэр ивэл нэгүслийг мэдэрч чадахгүй гэсэн. Заавал бурхан тэр залбирал үг болон ариун ёслолуудыг дамжуулан бидний дотор ажиллаж байж л тэр бүхэн маань ивэл болтгоо. Дангаараа бол тэд нар бол зүгээр л гадаад хэрэгсэл төдий юм аа. 자, 가령 우리가 이제 기도라는 그런 이제 기도를 하게 될 때, 예, 하나님 모르는 사람들도 기도합니다. 그죠? 또 다른 신들에게 또 기도하는 사람들이 있어요. 그죠? За 그죠? наадах 예. хамгийн наад захын жишээ авах юм бол залбирал гэдээ яриа. Гэтэл бурханд итгэдэггүй харь үндэснүүд өөр шашинд итгэдэг хүмүүс ч гэсэн залбирдаг шүү дээ тий. Өөртөөгөө бурханд залбирдаг. 자, 그래서 기도한다고 해서 아무나 아무 신에게 기도한다고 해서 그 기도가 그 하나님께서 다 들어주시는 기도가 아니겠죠. 그 말입니다. Мгм. Тэгэхээр одоо залбирал гэд байж лаа. Тэгтэл залбирлыг ингээд өөр шашинтай өөр хиймэлчтэй шүтдэг хүмүүс хүртэл залбирдаг юм байна. Тэгэхээр бурхан л одоо бидний хин одоо ямар бурханд залбирч байна вэ гэдгээс шалтгаалаад тэр залбирал чинь үнэхээр авралт хүргэх жинхэнэ залбирал уу үгүй юу гэдгийг одоо тодорхойлогддгоо гэсэн. 자, 그러니까 자, 우리가 믿음은 자, 하나님이 주시는 건데 그 믿음이 우리가 하나님의 말씀을 통해서 또 성례를 통해서 기도를 통해서 우리가 하나님을 잘 믿도록 그렇게 한다라는 것입니다. Мгм. За тэгэхээр нөгөө итгэлийг бол бурхан бидэнд өгдөгөө гэсэн тийм ээ бэлэг болгож нэгүслийн бэлэг болгож өгдөгөө гэсэн. Тэгэхээр тэр итгэл маань цаашаа өсөхийн тулд л бурхан бидэнд ингээд энэ өөрийнхөө үг ариун ёслол бас тэр залбирлыг өгсөн байнамаа. Тэгэхээр энэ гурван эдгээр одоо
гурав ч яг хөө эдгээр одоо тэр гадаад арга хэрэгслүүдийг нь бид нар ашиглаад байх юм бол бидний бурханы бидэнд өгсөн тэр итгэл маань улмал бурхан руу хандаж өрсөөр байх болно. 자, 그래서 여러분, 우리가 기도를 많이 하는 게 좋겠죠? 열심히 하는 게 좋겠죠? За тэгэхээр бид нэр аль болох их залбирах юм бол л илүү сайн байх нь байна, тийм үү? 그러나, 그렇다고 해서 여러분, 어, 기도를 많이 했기 때문에 성령께서, 더 구원을 더 많이 해주신다. 그렇게 연결하게 되면 좀 위험할 수 있어요. Бас нөгөө дээр за тэгвэл залбирал ах юм бол сайн юм байна гэд. Тэгээд залбируулах юм бол ариусаас бидэнд илүү их ивэлээ өгөх юм байж гэдэг юм уу, бидний итгэлийг илүү их өсгөж өгөх юм байна. Тэгэхээр л ерөөсөө залбираадай гэсэн ийм хандлагатай байх юм бол бас энэ болохгүй. 그러니까 무슨 말인가 하면은 우리가 이 은혜의 방편들은 우리가 하나님 앞에 감사하기 때문에 하나님을 사랑하니까 우리가 이러한 일들을 한다는 것입니다. Энэ юус яагаад болохгүй гэж байгаа вэ гэхээр ер нь бол энэ одоо бурхны зааж тогтоож өгсөн за чи энийг хийгэрээ гэсэн юмыг хийн гэдэг бол бид нар одоо э, э, ямар нэгэн зүйлийг одоо аврагч гэдэг юм уу олж авахын тулд те одоо өөрийгөө зорилго болгож ингэж хийх зүйлүүд биш юм аа. Эдгээрийг хийж байна одоо залбирч байна гэдэг чинь ерөөсөө бид нар бурхан намайг аварсан учраас талархсандаа хийж байгаа. Тийм хандлагатайгаар залбирах ёстой, ариуслыг үлдээх ёстой, үг сургаалыг сонсох ёстой. 그런데 그렇게 하지 않고 어떤 나의 공로, 구원을 얻는 어떤 공로를 쌓기 위해서 내가 기도를 힘쓰고 내가 말씀을 이제 가까이 하게 되면 그것은 잘못된 것이에요. 그러면. Тэгээ тэгж одоо талархсандаа цаанаас аяндаа ингээд тэр залбирдаг, аяндаа тэр одоо бурхны үгийг тухайладаг тий сонсдог ийм л байх нь зөв юм. Тэрнээс биш за би их л залбирах юм бол би бурхны одоо тааллыг олно, бурхан намайг илүү их өрөөнч гэдэг юм уу. Миний одоо аврал бол илүү баталгаатай болно гэсэн маягаар өөрийнхөө гавьяа болгох гэж тий өөрийнхөө тэр авралт хүрэх хэрэгсэл болгох гэж залбирах энэ төр бол буруу хандлага юм аа. 자, 그렇게 되면은 이제 율법주의가 되는 겁니다. 나의 행위로 내가 구원을 얻는다. 이 율법주의입니다, 이게. Хэрвээ одоо тэр хоёр дахь хандлагатайгаар тий өөрийнхөө одоо гавьяа болгож би их залбирдаг гавьяатай юм чинь аврал хүртэх хэрэгтэй гэсэн маягтай ийм хандлагатай байх юм бол энэ чинь ерөөсөө л нөгөө хуулийн багш нартай адилхан хуулийг баримтлагчдтай адилхан болно л гэсэн үг. Ямар нэгэн зүйлийг яг таг хийж тийм ээ сахин биелүүлснээрээ авралыг хүртэнэ гэсэн тэд нартай адилхан бодолтой болно гэсэн. 또 반대로 나는 말씀도 기도도 하지 않는다. 이러면 이 신비주의로 또 빠질 수가 있어요. 신비주의로. За тэгээ нөгөө эсвэргээрээ бас туйшилж болохгүй тий. Тэгвэл ингээд залбираад авах юм бол өөрийнхөө гавьяанд дулдууддаг болчих юм байна. Нөгөө хуулийн багш нартай адилхан болчих юм байна гэж залхуураад ерөөсөө залбирахгүй зүгээр суугаад байх юм бол тэр чинь нөгөө эсвэргээрээ нөгөө ид шидэд итгэл рүү хазаагаад явчихна гэсэн. 자, 그래서 우리가 이 부분들을 성경에서 어떻게 우리에게 이제 요구가 되는지를 이 교리를 통해서 우리에게 가르쳐 주는 겁니다. Тийм учраас одоо Библиэд зааснараа эдгээр зүйлийг одоо яаж зөв зохистой өөрсдөө амьдралд хэрэгжүүлж амьдрах вэ гэдгийг зааж өгөхийн тулд энэ дэлгэрэнгүй катехизм эдгээрийг дурдж оруулсан байна. 자, 이 로마 카톨릭 교회는 이 성례를 이제 구원의 수단으로 그렇게 이제 믿습니다. 구원의 수단으로. Ромын католикчууд болохоор энэ ариун ёслолыг болохоор
аврал хүргэх өөрөөр хэлбэл бид нарыг аврах арга хэрэгсэл гэж үздэг. 그러니까 그 말은 성례를 받아야만이 구원을 얻는다. 이렇게 이제 믿는 거죠. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ ариун ёслыг үйлдэснээрээ авралыг олно гэж итгэдэг гэсэн үг. 자, 그래서 성경에 우리는 이 성례를 통해서 우리는 은혜를 받는 거지, 이 구원을 받는 게 아니다라는 거예요. За, харин Библийн дагуу болохоор энэ ариун ёслоор дамжуулж бид нар одоо ивэл авдаг тий энэ Бурхны нэгүүлсийг мэдэрдэг болохоос биш тэр ариун ёслол өөрөө биднийг аврал руу аваачдаг юм аа, авралт хүргэдэг юм аа. 그러니까 그 말은 뭐냐면 우리가 이 구원을 얻는 것은 믿음으로 구원을 얻는 것이다라는 것입니다. За, харин авралын тухайд гэвэл бид нар зөвхөн итгэснээр л аврагддаг. 그러나 우리가 이 성례를 하는 것은 은혜를 받기 위해서, 은혜의 방편으로 우리가 사용한다는 것을 다시 한번 기억하시면 좋겠습니다. За, зөвхөн итгэлээр аврагддаг боловч ивэл нэгүсийг илүү мэдэрч илүү одоо хүртэхийн тулд бид нар энэ ариун ёслол болон ариун ёслыг үлддэг. 자, 그래서 세 번째, 말씀과 성례와 기도의 사용을 통해 어떤 유익을 얻는가? За, гурав дахь асуулт нөгөө тайлбар маань явж байгаа тийм ээ. Тайлбарын гурав дахь асуулт нь болохоор үг ариун ёслол залбирлыг ашигласнараа ямар тусыг хүртэх вэ? Тусыг олох вэ? 자, Олдог вэ? 그리스도의 중보의 유익을 얻는다. За, юуны өмнө Христийн тэр зуучлалын ашиг тусыг хүртдэг. 자, 그 말은 뭐냐면 그리스도께서 그의 완전한 삶과 고난 그리고 십자가의 돌아가심을 통해서 그의 백성을 위하여 성취하신 모든 유익과 축복들을 말하는 것입니다. За, тэгэхээр Христийн зуучлалын ашиг тус гэдэг дотор юу орж байгаа вэ гэхээр Христ өөрийнхөө төгс амьдрал зовлон мөн загалмай дээр нас барснараа дамжуулан өөрийнхөө ард түмний төлөө биелүүлсэн бүх ашиг тус ба ёроолнуудыг хэлж байгаамаа. Тэгээ Христийн зуучлалын тусыг хүртдэг гэсэн тий тэр зуучлалын тус гэдэг дотор нь юу орж байгаа гэхээр Христ өөрийнхөө төгс амьдрал зовлон загалмай дээр нас барснараа дамжуулж өөрийнхөө ард түмний төлөө биелүүлсэн бүх ашиг тус ба ёроолнууд гэж 자, байгаа. 그래서 이 유익들은 영원토록 선하고 좋은 모든 것을 포함한다. Тэгээд энэ ашиг тусууд нь болохоор өөр төмөө сайн бүх зүйлсийг агуулж байдаг. 자, Өөр 네네. 네, 말씀하세요. 자, 그래서 우리는 하나님의 후사요, 그리스도와 함께한 후사가 된 것이다. Тэгснээрээ бид нар за гэж энэ ишлэгийг нь би онлоо. 자, 로마서 8장 16절, 네. 17절. 네, 요거 읽어주시면 되겠어요. За 16-аас 17 дээр ингэснээрээ бид яах вэ гэхээр биднийг Бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг. Тиймээс хэрэг бид хүүхдүүд нь юм бол өв залхамжлагчд нь бас мөн Христтэй хамт алдаршуулгын тулд бид түүнтэй хамт зовдог тул бид Бурхны өв залхамжлагчд бөгөөд Христийн хамтран өв залхамжлагчд юм аа. 아멘. 예. 자, 그래서 우리가 이 고난도 우리가 감당하게 되는 것입니다. 고난도. Тэгэхээр энэ эдгээр ашиг тусууд нь болохоор үүр төмөнхийн сайхан бүх зүйлсийг одоо багтаадаг, хамардаг гэсэн тий. Тэгээд бид нар одоо Бурхны өв залхамжлагчид Христтэй хамт өв залхамжлагчид гэсэн. Тэгэхээр Христтэй хамт өв залхамжлагчид болно гэдэг чинь зөвхөн сайхан зүйлийг, гоё сайхан зүйлийг өв залхамжлан гэсэн үг биш. Бурхны биш Христийн зовлонгч гэсэн хамт одоо хуваалцсана гэсэн үг. 자, 예수님도 그 십자가를 통해서 이 부활의 영광에 이르게 되셨죠.
Иесусыг ч гэсэн харах юм бол тэр загалмайн өгөхлөөр дамжуулж тэр юу амьллын алдрыг хүртсэн байгаа шүү дээ. 뿐만 아니라 하나님 보좌 우편에 앉게 되셨습니다. Түүгээр зогсохгүй бурхны баруун талд заларсан байгаа. 우리에게도 마찬가지죠. 우리에게도 현재 우리가 고난이 있는데 이것은 장차 나타날 영광과 비교할 수 없다라고 했습니다. Бид нар ч гэсэн мөн адилхан яг одоо бидний амьдралд янз бүрийн элдв бэрхшээл саад зовлон тулгарч байгаа боловч энэ нь бидний хожим бүртэх алдрын тэр сүр жавхлантай харьцуулшгүй юм аа. Тэр хожим бүртэх алдартай харьцуулах юм бол юу ч биш өчүүхэн зүйл юм аа. Өнөөгийн зовлон маань. 자, 그래서 우리는 이 말씀과 성례와 이 기도를 통해서 예수님이 주시는 그 은혜를 많이 누리게 된다라는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр энэ үг болон залбирал тэгээд энэ ариун ёслуудаар дамжуулаад Есүсийн бидэнд зориулж бэлдсэн биелүүлсэн тэр ивэл нэгүсийг илүү их одоо амсаж мэдэрдэг хүртдэг гэсэн үг юм. 자, 그러면 네 번째 이 말씀은 무엇을 의미하는 것인가? За дөрөвдүгээр асуулт тайлбарын маань дөрөвдүгээр асуулт нь болохоор за тэгвэл үг гэдэг нь юуг илэрхийлж байгаа ямар утгатай юм бэ? 자, 이 말씀은 기록된 하나님 말씀인 이 성경과 또 설교를 통해서 또 제시되는 하나님과 사람과 구원에 관한 진리의 소식을 의미합니다. Тэгэхээр үг гэдэг бол бичигдсэн үг буюу Библи мөн одоо пастор тэ ахлагч нарын дамжуулж байгаа сургаал номлолоор дамжуулан бурхан ба хүн төрлөختөн бас авралын тэр нэгүслийн талаар өгүүлсэн бурханы үгийг хэлж байгаа юм аа. 자, 물론 우리가 이 성경이 말씀하는 그 진리에 대한 지식을 얻기만 하면 우리가 구원을 받을 수 있습니다. Мэдээж бид нар одоо энэ Библиэлд өгүүлсэн, Библиэлд илчлэгдсэн үнний үгийг сурч мэдснээрээ авралт хүрнэ л дээ. 자, 그러니까 이제 복음을 누구에게 이렇게 전해 들어서 그것을 내가 믿기만 하면 우린 다 구원을 받을 수 있다는 것이죠. Өөрөөр хэлбэл хэн нэгнээс энэ үнний үгийг одоо сайн мэдээ хэн нэгэн сайн мэдээ тарагчаар дамжуулаад бид нар тэр Библиэлд бичигдсэн үнний үгийг сонсснороо хүлээж авснараа авралт хүрнэ гэсэн үг. Яг гэвэл тэр сайн мэдээг дамжуулж байгаа хүн Библиэлд бичигдсэн тэр үннийг л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үнний үгийг хүлээж авна гэдэг маань бид нар аврагдах зам маань гэсэн үг юм аа. 자, 그래서 이제 이 과거에는 그렇게 말로 이렇게 전해서 이 복음을 전했습니다. 말로 이렇게. 예. Тэгэхээр эрт дээр үед болохоор одоо намын хөвлөж гэж байгаагүй ч юм уу эсвэл уншиж чаддаг хүн байхгүй тийм үед бол амаас ам дамжуулж одоо хин нэгэн хүн энэ сайн мэдээг ярьж өгснөөрөө тэгээ тэр хүний ярьсныг би сонсож хүлээж авснараа авралт хүрдэг байсан. 자, 그러다가 이제 이 책으로 이제 기록이 돼서 오늘날 이렇게 하나님의 말씀이 이, 이 책으로 이렇게 기록이 됐죠. За тэгж жагаад одоо ном хэвлэл гэж зүйл гарч ирснээрээ одоо энэ Библийг бичиж ном маягаар ингэж гаргаж эхэлсэн байгаа. За тэгснээрээ энэ номыг буюу энэ Библийг уншсанараа бид нар Бурхны үннийг үгийг одоо сонсоод өөрсдөө одоо уншиж мэдэх боломжтой болсон. 네, 그렇기 때문에 이 책으로 기록이 되어졌기 때문에 복음이 더 효과적으로 널리 이렇게 전파가 될 수 있게 된 겁니다. Тэгээ ингэж ном болж гарснаар болохоор сайн мэдээ бүр илүү өргөн тархах боломжтой, дэлгэрэх боломжтой болсон байгаа. 처음에 이 1600년경에 이 성경이 이 책으로 이렇게 번역이 되기 전에
이 책을 번역하기 위해서 많은 분들이 이 순교를 당했습니다. Энэ Библи маань болохоор ер нь манай эртний 1600-аад оны үед л ингэж ном болж хэвлэгдэж тархаж ирсэн байгаа. Тэрнээс өмнө нь болохоор энэ номыг юу Библийг ингэж юу таараах тий Библийг ингэж орчуулахын тулд янз бүрийн хэлээр орчуулахын тулд олон хүмүүс бас амиа өргөсөө. 자, 그 당시에는 이제 카톨릭 교회가 이제 예, 전 세계적으로 그렇게 있어서 어, 이 성경을 이렇게 번역을 하고 있게 되면 그것은 그들이 이 이단으로 그렇게 정죄했습니다. За тэгээд тэрнээс одоо 1600-аад оноос өмнө болохоор яасан бэ гэхээр зөвхөн католик шашин л ноёнхож байсан шүү дээ. Өөр одоо шашны урсгал одоо протестантууд энэ төр гарч ирээгүй байсан үе тийм ээ. Шашны шинжилтээс өмнө гэсэн үг. Тэгэхээр тэр үртэл бол зөвхөн католикчууд ангаар ноёрхож байсан тэр үед энэ Библийг хэрвээ өөр хэлүүдээр ингээ орчуулж барих юм бол католикчууд шууд одоо өөрсдөө эрх мэдлээрээ тэр Библи орчуулахыг завдсан тийм хүмүүсийг гажуурсгал гэж юу шууд 자, цавчиж 그러니까 여러분들이 таслан зогсоож байсан. 이 성경 책의 이 역사를 우리가 보게 되면 앞에 이제 우리 선배들이 이 피 흘리면서 오늘 우리가 이렇게 이 성경을 보게 되었다. 라는 것입니다. Тэгэхээр бид нар одоо өөрсдөө уншиж байгаа энэ Библийн түүхийг нь аваад үзэх юм бол ер нь бидний өмнө алхаж явсан Ахмад үе маань тий итгэлийн Ахмад үе маань ингэж цуцаа урсган тэмцэж явсны хүчинд бид нэр өнөөдөр гар тарэ Библиэтэй байгаамаа гэж ойлгох хэрэгтэй. 성경을 읽는 것 자체도 금지했던 그런 과거의 역사가 있었습니다. Эртний түүхийг аваад үзэх юм бол Библийг одоо хувь хүн эзэмших одоо Библийг өөрөө ганцаараа уншиж судлах нь хүртэл унших нь хүртэл хориотой байсан цаг үе байгаа. 자, 그런데 하나님께서 이 성경을 각 나라 말로 이렇게 번역을 해서 온 세상 사람들이 다 읽도록 이렇게 해주신 게 이렇게 된 것이 참 하나님의 놀라운 은혜가 아닐 수 없습니다. Харин бурхан ингэж Библийг зөвхөн одоо латин хэлтэй зөвхөн католикчууд унших биш бүх хүн төрлөختөн бүх хэлүүдээр унших юм боломжтой болгож олон хэлүүдээр ингэж орчуулах тэр замыг тавьж боломжийг нээж өгсөн энэ бүхэн бол үнэхээр бурханы ивэл нэгүсэл гэж хэлхээс өөр аргагүй юм. 그래서 오늘날 이 성경 66권 이 안에서 이 기록된 말씀을 통해서 우리가 하나님의 이 참된 말씀을 우리가 알 수 있게 된 것입니다. Тэгээ энэ бүх түүхийг одоо туулсны эцэст өнөөдөр бид нар энэ Библийн 66 номтой өөрийнхөө их хэл дээрээ орчуулагдсан, хөрвүүлэгдсэн. Тэгээ тэндээс бид нар чөлөөтэй өөрийнхөө хэлээр өөрөө ганцаараа сууж агаад уншаад Бурхны үгийг, үннийг ойлгох, ухаарах бүрэн боломжтой юм ивэл нэгүслийн цаг байсан байна. 우리 한국도요, 우리 대한민국도요, 우리 이 복음이 이 땅에 전해질 때 그 영국의 젊은 선교사가 이 성경을 이렇게 전해주다가 그분은 결국 이 순교를 당했습니다. 그러니까 성경만 전해주고 그렇게 예, 복음의 씨앗이 이 한국에 뿌려지게 됐습니다. Манай Солонгосын ард түмний хувьд ч гэсэн ард нь бол Библи гэдгийг мэдтгүү байсан. Тэгээд хамгийн анхны одоо гадаадын миссионер тий илгэлтэй эзэн Солонгос төхөлж тавьж амжилгүйгээр тэр одоо Солонгосоос буусан гэдэг лөө бууж амжаагүй гэдэг лөө буудулсан. Тэгээ буудуулахдаа юу ч ярьж чадлагүй зөвхөн одоо өөртөө байсан Библийг шидээд тэгээд бодолж өгсөн тийм түүх байдаг. Тийм л одоо цусан тэр зам мөрөөр замнаж ээж солонгосчууд бид нар Библиэд болсон байгаа. 예, 그 당시 한국의 정책은 이제 외부에서 사람이 못 들어오게 그렇게 했었거든요. Тухайн үед болохоор солонгосын
төр засаг тэр үед одоо хамт засаглалтай байсан ба одоо а, тэр засаг төр засгийн хувьд бол гадны одоо ямар ч хүнийг хэлээр оруулахгүй өөрийнхөө нөтрөдөр гიშгүүлэхгүй гэсэн тийм бодлого баримталдаг байсан. 근데 그 영국의 목사님이 우리 한국에 이 복음을 전해주려고 이 성경만 이렇게 던져놓고 그리고 당신은 이제 거기서 죽게 된 순교를 당하게 된 것입니다. Тэгээд тэр үед зориглож ирсэн тэр англи миссионер а одоо юу ч одоо ярьж те бурхны талаар ярих ч тийм боломж байгаагүй шууд ингээд хэл дээр ирэнгүүт усан гоцоор хэлдэг байсан шүү дээ тэр. Тэгээд усан гоцоор яг тэр хэл дээр бомбон дээр ирэнгүүт нь ингээд буудцсан. Тэгээд юу ч хэлж ярьж чадалгүй зөвхөн өөртөө байсан авч явжсэн библийг шидээд тэгээд нас орсон байгаа. 네, 그분이 굉장히 이 젊은 나이에 그렇게 이제 순교가 됐는데, 여기 한국에 와서 뭐 복음을 전하거나 그렇게 하지도 못한 채 바로 그냥 이렇게 목숨을 잃게 된 것입니다. 토마스 선교사님 맞아요. 말씀이신 토마스 거죠? 선교사님. 예, 네. 토마스 선교사님. За тэгээд тэр Томас гэдэг нэртэй миссионер байсан. Тэгээд тэр хүн болохоор тэгээд ерөөсөө Солонгосын нутаг дэвсгэр дээр шорон дээр нь ч хөл тавьж үзээгүй. Одоо солонгосчуудаа уулзаж нэг хүнтэй ч уулзаж үзээгүй. Нэг одоо христийн талаар нэг ч үг одоо дуугарч чадалгүй. Зөвхөн тэр Библийг эрг рүү шидэл тэгэл бодсон. 그런데 놀라운 것은요, 그분이 한국에 이렇게 몇 권 이렇게 전한 그 성경 때문에 그 성경을 읽고 복음을 받아들여서 오늘 이렇게 뭐 또 다른 여러 이제 복음 선교사들이 오시기도 했지만 하나님께서 이 나라가 이렇게 하나님의 복음의 씨앗이 널리 이렇게 많이 퍼지도록 그렇게 하나님께서 역사하셨습니다. Гэтэл одоо тэр хүний шийдсэн тэр Библитэй одоо нэг байна уу, нэжгээд байна уу? Тэр шийдсэн Библийг нь одоо тэр нөгөө ирэг дээр байсан тэр харуул хамгаалалтын цэрэг. Одоо миний сонсноор бол тэр нэг харуулын цэрэг ч гэдэг л баг тэр Томасыг буудсан хүнэнч гэж ярьдаг. Аваад тэгээд ингээд гэртээ нөгөө обоо байдаг штэ. Тэр шиг ингээд ханандаа ингээд наагаа тэгээд уйшсаар байгаа. Тэгээд ингээд итгэвч болсон ч гэдэг л тийм үнэтэй түүх байдаг. Ямар ч хэлсэн одоо тэр Томас шийдсэн тэр Библийг солонгосчууд олж аваад тэгээд тэрийг одоо уншаад ингээд таньж мэдсээр байгаа да. Тэгээд дээрэс нь бас ганц Томас Жойс тэрнээс хойш бол өөр бас миссионерууд илгэлтэй эзэд бол солонгост очсон. Тэгээд энэ бүхэн дээр үндэслэж ийм л одоо хүмүүсийн мөрөн дээр гიშгэж өнөөгийн солонгос итгэгчнэр солонгосын сүмж болгонод бий болсон байна. 자, 그러니까 우리가 이 하나님의 말씀 우리가 전하기만 하면 그러한 도구로서 우리가 사용이 될 때 하나님께서 어떻게 해서든지 이 하나님이 역사하셔서 하나님의 그 일이 잘 되도록 하나님이 하신다는 것입니다. Ямар ч хэлсэн одоо энэ мэд түүхүүдээс харахад бид нэр Бурхны үгийг яг л одоо чин сэтгэлээсээ яг үнэн зөвөөр нь тунхаглах юм бол одоо номлоод тий яг л үнэн зөв номлоод тунхаглаад энэ сайн мэдээг дэлгэрүүлээд яриад яваад ах юм бол Бурхан өөрөө тэр үг гэдэг тэр арга хэрэгслээр дамжуулаад гайхалтай ажиллаа өөрөө хийдэг юм аа. 자, 그래서 우리가 성경, 자, 뭐 아무리 이게 중요하다 강조해도 지나치지가 않죠. Тэгэхээр бид нар бол Библи үнэхээр чухал үнэхээр Бурхны үг хамгийн чухал шүү гэж хичнээн одоо хэлсэн ч энэ нь ерөөсө хэтрүүлэг болохгүй. Энэ бол хизээд хамгийн чухал зүйл байдаг аа. 자, 다섯 번째, 성례는 무엇인가? 성례. За 5 дугаар асуулт нь болохоор ариун ёслол гэж юу юм бэ? 자, Ямар утгатай юм 성례는 бэ? 자, 세례와 성찬을 의미합니다. Ариун ёслол гэдэг нь болохоор баптизм ба эзний зоогийг буюу ариун зоогийг хэлж байгаа. 자, 이것들은 이제 예수님이 그리스도께서 이제 지정해 주신 건데, 자, 그것만 참된 성례입니다.
За тэгэхээр энэ хоёр баптизм болон аа юу хаалаа. Ариун цог. Энэ хоёрыг бол Есүс Христ өөрөө яг ингэж тогтоож өгсөн ёслолууд байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр ёслол бол яг жинхэнэ ариун ёслол юм аа. 자, 근데 이 로마 카톨릭 교회는 어, 성례를 일곱 가지를 자기들이 만들었어요. 일곱 가지. За гэтэл Ромын католикчууд болохоор үүн дээр нэмээд 7 янзын тийм ариун ёслолыг өөртөө зохиосон байна. 자, 그런데 성경은 분명히 이 세례와 성찬 두 가지 이것만이 이 진정한 성례입니다. Харин Библиэд зааж өгсөн жинхэнэ ариун ёслол бол ерөөсөө баптизм, усан баптизм ба эзний зог, ариун зог хоёр л байна. 자, 여섯 번째, 기도는 무엇인가? За 6 дугаар асуулт залбирал юу юм бэ? Залбирал гэж юу гэж байгаа юм бэ? 자, 기도란 그리스도인의 기도이다. За залбирал гэдэг бол энэ бидний ярьж байгаа залбирал бол Христ итгэгч нарын залбирлыг хэлж байгаа. 자, 그래서 기도가 이 그리스도인의 기도가 되기 위해서는 이제 두 가지가 필요합니다. За тэгэхээр бидний залбирч байгаа залбирал те өөр одоо шашны хүмүүстэй ихтэй адилхан биш. Яг л Христ итгэгч хүний залбирал болохын тулд хоёр зүйл хэрэгтэй гэсэн байна. 자, 첫 번째는 이제 성경에 계시된 하나님으로서의 참되신 하나님께 올려드리는 기도가 돼야 한다. Нэгдүгээрт нь болохоор Библиэд илчлэгдсэн жинхэнэ бурханд өргөдөг залбирал байх ёстой. Тэгэхээр нөгөө залбирал гэдэг маань нөгөө өөр шашны хүмүүс ч гэсэн залбирдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ Христ итгэгч хүний залбирал болохын тулд нэгдүгээрт нь яг Библиэд илчлэгдсэн жинхэнэ бурханд өргөсөн залбирал байх ёстой. 자, 그리고 두 번째 중요한데요. 그것은 예수 그리스도의 이름으로 올려줘야 한다. За хоёр дахь нь бас маш чухал байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр Есүс Христийн нэрээр өргөсөн залбирал байх ёстой. 자, 따라서 뭐 이방신, 뭐 성모 마리아, 뭐 성자, 천사를 향한 기도는 다 잘못됐습니다. За тэгэхээр мэдээж ойлгомжтой бусад одоо залбирлууд тий жишээлбэл одоо ариун Мариад залбирах ч юм уу эсвэл Тэнгэр элчид залбирах ч юм уу одоо өөр нэг сүнслэг одоо шүтэн ямар нэг сүнслэг тийм оршууд залбирах энэ тэр залбирлууд бол бүгдээрээ буруу залбирал байх нь. 그래서 우리는 이 기도가 믿음으로 예수님의 이름으로 우리가 하나님 앞에 올려드리는 것입니다. Тэгэхээр Христэд итгэдэг хүмүүсийн залбирал гэдэг бол бид нар итгэлээрээ Библиэд илчлэгдсэн жинхэнэ бурханд Есүс Христийн нэрээр өргөсөн залбирал байж ич энэ залбирал маань одоо зөв яг Христ итгэгч хүний залбирал болох юм байна. 자, 그러니까 믿음 없이 또 예수님의 이름으로 드리지 않는 것들은, 않는 기도는 다 잘못됐다. Тэгэхээр итгэл байхгүй тэгээд бас Есүс Христийн нэрээр залбираагүй залбирал болгон буруу байх нэ. 자, 우리가 일곱 번째, 이 구원을 위한 은혜의 방편은 누구에게 효과적인가? За 7 дугаар асуулт нь болохоор авралын төлөөх энэ нэгүслийн арга хэрэгслүүд нь хинт үр дүнтэй юм бэ? Хинт үр дүнгээ өгдөг вэ? Үзэлдэг вэ? 자, 당연히 우리 하나님의 택자들이죠. Мэдээж бурхны сонгосон хүмүүс. 자, 그래서 하나님께서 그들의 죄를 구출하시고 구원의 상태로 진입하게 하시는 영생으로 이제 미리 정하신 것입니다. Тэгэхээр бурхан өөрийнхөө сонгосон хүмүүсийг гим нүглээс нь ангижруулж аврал руу хөтлөдөг. Ингэснээрээ одоо мөнх амийн тэгээд мөнх амийг урьдчилж тогтоосон мөнх амь руу оруулахаар урьдчилж тогтоосон байдаг. Сонгосон хүмүүсээ. 자, 여덟 번째, 아이고. 성령께서 이 은혜의 방편들을 택자의 구원에 효력 있게 하신다면 우리가 이 은혜의 방편들을 사용하기 위해 노력할 필요가 있는가?
음, 자, 아까도 제가 이 말씀드렸는데, 성령께서 그것을 한다면 우리가 뭐 그렇죠. 꾸준히 할 이거를 필요가 할 있냐? 필요가 있냐? 하나님이 해주시는 건데, 네네. 이제 우리가 할 필요가 있냐? 이제 이 질문이에요. 네. За 8 дугаар асуулт. За 8 дугаар асуултанд ариун сүнс эдгээр нэгүслийн арга хэрэгслүүдийг сонгогдсон хүмүүсийн авралт үр дүнтэй болгодог юм бол бид эдгээр нэгүслийн аргуудыг одоо ашиглахын төлөө хичээх хэрэгтэй юу? Ариусс эдгээр нэгүслийн арга хэрэгслүүдийг сонгогдсон хүмүүсийн авралыг үр дүнтэй болгохын энэ арга хэрэгслүүдээр дамжуулж аврагдсан хүмүүсийн сонгогдсон хүмүүсийн авралыг үр дүнтэй болгодог юм бол тий ариусс өөрөө одоо ингэж болгоод өгчдөг үр дүнтэй болгоод өгчдөг юм бол бид нэр энэ нэгүслийн аргуудыг одоо ашиглах гэж хэрэглэх гэж хичээх хэрэгтэй юу? Хэрэг байна уу? гэсэн асуулт. 여러분, 이 질문이 굉장히 중요한 질문이고 또 어려운 질문입니다. Энэ асуулт болохоор маш чухал асуулт бас маш хэцүү асуулт байгаа юм. 자, 우리는 철저히 우리는 구원에 대해서 구원이 하나님께 있다. 하나님의 주권이 있다라고 우리는 그렇게 믿고 있습니다. Бид нар бол бурхан аврал бол зөвхөн бурханд байдаг. Зөвхөн тэр авралын бүрэн эрх мэдэл нь зөвхөн бурханых гэдгийг хүлээн зөвшөөрч итгэдэг хүмүүс тийм үү? 그리고 그것이 이미 하나님께서 예정해 두셔서 그 예정된 대로 하나님이 구원을 이루어 가신다. 이제 우리가 그렇게 배웠죠. За тэгээ аврах хүмүүсээ бурхан аль хэдийн ингээд урдаас тогтоочихсон байдаг. Тэгээ яг тэг тогтоосныхоо дагуу тэр сонгосныхоо дагуу тэр авралыг гүйцээж авралаа биелүүлсээр байдгаа гэж бид нар сурсан бас тэгж итгэж явдаг тийм үү? 자, 그러한 신앙이 바로 이 칼빈주의고 이제 개혁주의 신앙입니다. За ийм итгэл бол яг тийм кальвинизмын сургаал онол буюу одоо энэ реформын тий одоо шинжлэлийн теологтой яг нийцдэг тийм итгэл үнэмшил байгаа нь. 자, 그래서 그러한 신앙을 바탕으로 지금 이 웨스트민스터 지금 이 신앙 고백과 또 이 교리 문답을 이제 이 문답이 만들어지게 된 겁니다. Тэгээ яг л энэ итгэл үнэмшлийн үндсэн дээр энэ Вестминстерийн дэлгэрэнгүй тунхаглал маань үүсэж бий болсон. Яг л тэр итгэл үнэмшлийнхээ дагуу энэ асуулт болон тайлбарууд бичигдсэн байгаа. 자, 그런데 자, 문제는 자, 이러한 이 진리를 따르지 않는 그러한 이 부류들이 있는데 그들이 바로 자유주의자들입니다. 자유주의. За гэтэл одоо асуудал нь юунд байна вэ гэхээр ингээд энэнд итгээд яг энэ онлоор баримтлаад явал одоо асуудал ахгүй. Гэтэл хаанаас асуудал ургаж гарч ирдэг вэ гэхээр ийм итгэл үнэмшил эсрэг байдаг. Нөгөө чөлөөт итгэлтнүүд буюу либерал үзэлтнүүд гарч ирсээр асуудал тарьдаг. 자, 그래서 이들은 하나님의 주권보다 인간의 의지를 더 강조합니다. Либерал итгэлтнүүд болохоор яадаг вэ гэхээр бурхны бүрэн эрх мэдэлд итгэж найдахаас илүү хүний хүсэл зориг хүний хүсэл зоригт илүү итгэж найддаг. 자, 그래서 이 구원이 인간의 노력과 인간의 그러한 수고, 그것으로 이제 이룰 수 있다라고 그들은 그렇게 믿는 것입니다. За тэгээ хүний хүсэл зоригт найдана гэдэг чинь тэр хүн ерөөсөө өөрийнхөө хүсэл зоригоор хичээх юм бол тэгээд илүү их хөдөлмөрлөж зүтгэх юм бол авралт хүрч чаднаа. Авралыг өөрөө одоо биелүүлж чаднаа гэсэн ийм үзэлтэй байдаг. 자, 그러니까 여러분, 이 신앙의 노선이 달라요. Тэр итгэл үнэмшлийнх нь одоо замнал өөр байна тийм ээ. Замнал нь өөр байна.
우리는 하나님의 주권을 전적으로 믿고 따르는 그러한 이제 방향입니다. За бид нар болохоор Бурхны бүрэн эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрч дагдаг чиглэлийн хүмүүс. 자, 그래서 어, 인간의 의지를 이렇게 강조하는 사람들이 볼 때는 우리가 그러면 하나님이 다 하시니까 뭐 아무것도 할 필요가 없지 않느냐 이렇게 이제 그들이 우리를 공격하는 것입니다. Харин либералчууд болохоор яадаг вэ гэхээр хүн өөрөө хүсэл эрмэлзэлтэй байх юм бол өөрөө л хичээх юм бол авралт хүрч чадна гэсэн ийм хүний одоо хүсэл зориг хүний тэр хичээл зүтгэлийг илүү онцолдог байгаа. Тэгэхээр тэр либерал үзэлтнүүдийн нүдээр харахад Бурхны бүрэн эрх мэдэлд бүрэн дуулууртай байдаг бид нар яаж харагддаг вэ гэхээр тэгвэл бурхан ерөөсөө хамаг юм хийчих юм чинь өөрөө угаасаа урдаас тогтоочсон өөрөө тэгээд энэ авралынхаа ажлыг хийдэг өөрөө бүрэн эрх мэдлээрээ ингээд ажилтдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар зүгээс хийх юм байхгүй юм байна шүү дээ. Бид нар зүгээр л байж байгаа болох юм байна шүү дээ гэж бодоод сууж идэг хүмүүс шиг харагддаг байна. Либералчуудын үдээр. 자, 거기에 대해서 우리가 분명하게 우리가 그 하나님의 말씀을 우리가 잘 알아야 되겠죠. Тэгэхээр үүний эсрэг бид нар бол бурхны хүсэл зориг яг юу вэ гэдгийг маш сайн мэддэг байх ёстой. Тэгжээж одоо тэр хүмүүсийн тэр үзэл бодлыг хязгаарч чадна. 자, 그러니까 성경은 분명히 하나님의 주권 분명히 하나님께서 하시지만 그러나 우리에게 우리에게도 부지런히 은혜의 방편들을 사용하라 이렇게 성경은 명령하고 있습니다. Тэгэхээр мэдээж бид нар бурхны эрх мэдэл бүрэн эрх мэдэлтэй дуулууртай захирагдах ёстой боловч түүний хажуугаар бас бурхны нэгэнт одоо бэлдээ та нар ингэж одоо итгэлээр ингэж амьдраарай ийм юм зүйлийг хийгэрэй гэд тогтоогоод заагаад өгчсөн энэ тэгэд энэ бүхэн нь болохоор бидний нэгүслийг л илүү арвижуулахын тулд илүү баялаг болгохын тулд л өгж байгаа арга хэрэгслүүд шүү дээ. Энийг ашиглаж одоо залбирж ариун эсэл үйлдэж бурхны үгийг уншиж судалж дараа илүү их ивэл нэгүслийг хүртээрэй гэд ингээ библиэр заагаад өгчихсөн байгаа. 예를 들면 여러분 이 곡식의 이 추수를 여러분들이 생각해 보면 하나님께서 적당한 비와 햇빛을 통해서 그 곡식이 잘 자라도록 그렇게 해주십니다. Жишээлбэл бүгдээр нэг одоо ургацсан дээр яриа л да тийм ээ үр тариа ч юм уу эсвэл одоо жимсгэн ч юм уу одоо ургац авлаа гэхэд тэр ургац яг цагтаа боловсроод хүн одоо идэж болох нь тэжээл болох нь тий яг тийм зохистой хэмжээнд хүртэл боловсроод бурхан өөрөө тэр нарны элчийг тусгаж өгч зохистой цагт нь хур бороо чигээр хангаж тэр бордоо хөрснөөс авах шин тэжээл тэр бүхнийг нь бурхан өөрөө зохицуулж бүгдийг тааруулж өгчээж л яг зохистой цагтаа бид нар ургацаа хураахад идэхэд бэлэн тийм болгож өгдөг шүү дээ. 자, 분명하죠, 여러분? 이 하나님이 그 곡식을 자라나도록 비도 내려주시고 햇빛도 비춰주시고 이 하나님의 섭리, 그게 하나님의 섭리입니다. 섭리 가운데서 그렇게 하나님이 일하시는 겁니다. Тэгэхээр энэ бүхэн ерөөсөө тэр ургац тэр газар тариалан дээр ч гэсэн маш тодорхой харагдаж байгаа. Тэр ургац өсөж өндөөж яг боловсрч гүйцэх хүртэл бурхан өөрөө тэр нарыг тусгаж өгж जैन. Бурхан өөрөө хур барааг оруулж өгж जैन. Тэгээд бүхэн бол яг бурханы тэр тодорхой нарийн төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөн дотор явагдаж байгаа байхгүй юу? 자, 그럼 우리가 할 일이 뭔가요? 우리가 할 일은 씨를 뿌리는 일입니다. 씨를 우리가 뿌리는 일을 해야 됩니다. За тэгвэл одоо ийм ургац авахын тулд бидний зүгээс тэгвэл ямар оролцоо байна вэ? Бидний зүгээс хийх ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр үр цацах, үр суулгах. Энэ үр цацах, үр суулгах ажлыг бол бид нар л хийн шүү дээ. 자, 그러니까 이 씨를 뿌리는 일들이 바로 은혜의 방편들을 우리가 사용하는 것입니다. Тэгэхээр саяны жишээн дээр аваад үзэх юм бол тэр ургац авахын тулд хамгийн ихний алхам буюу тэр үр суулгах, үр цацах тэр хэсгийн тэр ажлыг бол бидэрт ногдож байгаа ажил юм аа. Тэгэхээр энэ нөгөө
бид нар нөгөө юу лээ нэгүслийн арга хэрэгслүүдийг одоо ашиглах ёстой, байнга өдөр тутамдаа хэрэглэх ёстой гэдэг байгаа. Тэр залбирал, тэр ариун зоог, тэр Бурхны үгийг унших. Эдгээр чинь газар тариалангаар ярих юм бол тэр үрийг суулгаж байгаа, үрийг цацж байгаа ажиллаа гэсэн. 자, 그래서 하나님이 우리에게 말씀하신 대로 그러한 일들을 우리가 하는 가운데서 하나님이 섭리 가운데 우리의 믿음이 자라나도록 그렇게 하나님께서 하신다는 것입니다. Тэгэхээр яг л бурхан юу гэж зааж өгсөн биднийг та нарын одоо итгэлд тустай гэд ингээд зааж өгсөн энэ нэгүслийн энэ арга хэрэгслүүдийг бид нар ашиглаад бусд нь болохоор бурханы яг төлөвлөснөөрөө бид нар хийхийгээ хий бурхан өөрөө хийхийг хийгээд тэгснээр бидний итгэл аврал руу бурхан өөд Христийн өөд ингэж бурханы төлөвлөгөөн дотор өсөж байдаг бахнэ. 자, 그렇기 때문에 우리가 말씀을 보는 일, 또 기도하는 일, 이런 이 은혜의 방편에 대한 일들을 우리가 이제 소홀히 하면 안 되겠죠. Тийм учраас бид нар энэ нэгүслийн арга хэрэгслүүдийг ашиглах, өөрөөр хэлбэл залбирах, өдөр тутамдаа залбирах, ариун зоогийг, ариун яслыг үлдэх, тэгээд Бурхны үгийг судлах, унших энэ ажлууд за ерөөсөө наазгай хойрог байж болохгүй. Засхуурч болохгүй. 자, 예, 이러한 은혜의 방편들을 우리가 잘 우리가 이해를 해야 됩니다. Тэгэхээр нэгүслийн арга хэрэгслүүд гэж юу хэлээд байна гэдгийг бид нар сайн зөв ойлгох хэрэгтэй. 예, 결코 구원의 수단이 될 수 없습니다. За энэ арга хэрэгслүүд нь болохоор нэгүслийн бидэрт нэгүслийг илүү ихээр илүү их болгож өгч байгаа арга хэрэгслүүд болохоос ш аврал түргэх аврах арга хэрэгслүүд биш юм аа. 인간의 공로나 행위로 되는 것이 아닙니다. Аврал гэдэг бол хүний байгуулсан гавьяа эсвэл хүний одоо зүдэж зүтгэсэн хөдөлмөр үйлсээр болдог зүйл биш. 자, 그러니까 우리가 이 하나님의 일을 열심히 했다고 해서 우리 스스로 자랑할 게 없는 거예요. 그러니까. Тэгээ бид нар одоо нэг ясандаа бурхны ажлыг үнэхээр сайн хийсэн байж бол хийдэг байж болно. Үнэхээр итгэмжтэй ажилчин байж болно. Тэглээгээд бид нар өөрсдөө сайрхах зүйл юу ч байхгүй. Сайрхаж болохгүй. 그러니까 우리는 종으로서 우리는 마땅히 한 것이고 더욱 우리는 감사할 뿐입니다. 하나님 앞에. Бид нар бол угаасаа одоо зарцын хувьд те өөрсдөө хийх ёстой зүйлээ л хийж байгаа. Тэр чинь бурхны зарцнаар шүү дээ. Тэгэхээр зарцхан ямар байх ёстой тэр эзэхээ хийх гэсийг л хийдэг, гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр бид нар яг л тэр зарчмын дагуу бурханд талархалтайгаар зарцын үргээл биелүүлж байгаа хэрэг. Тэрээс ш бид нар өөрсдөө сайрхах шалтгаан биш 만약에 юм аа. 그렇지 않고 인간의 행위로 공로로 구원에 이르게 된다라고 한다면 여러분, 참 우리가 그렇게 감당하지도 못할 뿐더러 우리는 이 불안과 두려움 가운데서 헤어나올 수가 없습니다. Хэрвээ тийм биш одоо эсэргээрээ бид нэр өөрсдийнхөө гавьяагаар альсгуулж одоо хэр хичээж зүтгэж хөдөлмөрсөн тий байна тэрүүгээрээ аврал руу ордог байсан бол бид нар үнэхээр одоо дийлхий аргагүй бид нар үнэхээр барж дийлэхгүй их ачаа үүрэх хэрэгтэй болно. Дээрэс нь тэгэхээр бидний чадалч хүрэхгүй. Тийм учраас бид нар одоо хэрвээ тэгж гавьяагаараа авралт орно гэх юм бол үргэлж одоо сэтгэлийн түгшүүртэй, айдастай одоо авралт орж чадахгүй байх вэ, ингэчих вэ, тэгчих вэ тэгээд бусдаасаа өрсөөл одоо тэрнээс илүү гарна тэгээд ингээд тийм одоо юу лээ төгшмөл байдал дотор амьдрахад хүрнэ. 자, 그래서 이러한 우리가 교리를 바탕으로 해서 이 신앙을 우리가 잘 배우고 또 지켜나가도록 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар тийм биш тийм ээ энэ бол бүр нэгүсэл юм аа бурхны нэгүсэл гэж бид нар авралыг хүлээж авдаг. Тэгэхээр бид нар яг л ийм зөв онол сургаал дээр үндэслэж энэ онол сургаалаа өөртөө ч зөв ойлгоод тэгээ зөв ойлгосныхаа үндэслэлээр бусдад бас зааж сургах энэ үйлчлэлтэй зөв
ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй юм. 이 신앙이 개혁주의 신앙이고 종교 개혁 신앙이고 하나님 말씀 중심, 하나님 중심 신앙이다. Тэгэхээр ингэж л зөв ойлгож итгэж явах нь бол яг л нөгөө реформ буюу шинжлэлийн одоо теологтой нийцж байгаа үнэн зөв, тэгээ бурхан төвтэй, библи төвтэй итгэл үнэмшил муу юм аа.